waze walinyazwa waze wahanjiswa esiqhingini sasePatmos. Mayefika esiqhingini sasePatmos uJesu wambona wamenza wabona izinto esingabonakali ngamehlo enyama, but wabona izinto ezibonwa ngamehlo kamoya. Wabona izinto abantu abangayiboni with their physical, with their naked eyes. But he saw things which are unseen. Uthi ngase ngibona la uJesu uyakhuluma ukuthi ngimile ngasemnyango ngiyanqonqoza. Ngamanye amagama uJesu umile uzosinokhela enhlizweni zethu. Ufuna ukungena ngaphakathi. Jesu ufuna ukungena ngaphakathi kwenze njani ngoba sesakwamukela nje. Inkinga abantu bamamukela uJesu kodwa inkinga abayenzi intando yakhe. That is why uJesu ngimile ngasemnyango ngiyanqonqoza. Bantu baningi bathi bayakholwa kodwa manje they are not doing the will of the Lord. Abayenzi intando kaNkulunkulu le akade siyenze. Manje uJesu uthumile ngasemnyango uyanqonqoza. Ngaphandle mfundisi emabandleni uNkulunkulu uvalelwe nomoya ngcwele samvalela samshiya ngaphandle sangena esontweni senza ama-agenda ebandla sahamba ngama-programs ebandla sashiya iprogram kamoya ngcwele ngaphandle kanti bekufuneka kube umoya ngcwele osinikeza iprogram nokuthi si-operate kanjani singahambi nge-experience yethu ukuthi kwathiwa sokwenza kanjena ngakho sokwenza kanje noma efika umoya ngcwele ethi change the plan kodwa ngoba sazi ukuthi kwathiwa senza nje angeke sishintshe iplan ngoba kwathiwa senza kanje kanti mase kufike the owner of the plan kumele izinto zishintshe sihambe ngokweplan yakhe. Kumnandi ukhambe ngokweplan yakhe ngoba noma uhlangana nezinto endleleni awukhathazeki ngoba uhamba ngeyakhe iplan kodwa mawuhamba ngeyakhe iplan is noma better awazi uyakuphi. I prefer to walk by the plan of the Holy Spirit more than iplan yami. Kodwa abantu bahamba ngama-plans abo abashiye ngaphandle iplan kamoya ngcwele. Umoya ngcwele emabandleni simvalele ngaphandle sahlangana sisodwa sakhonza sisodwa sabukana sodwa sashalana ihlambe sodwa kodwa umoya ngcwele engekho. Singomane sodwa sithi washumayela man of God kodwa umoya ngcwele engekho engezwakali singene sibanda siphume sibande emabandleni umoya esingamazi somile si-dry. Yingakho noma shumayela sijaya abantu kuphela asibatsheli ngomoya ngcwele asibatsheli ngoNkulunkulu. Simshiye ngaphandle umnikazi wenkonzo sangena nezindaba zethu ngoba bayangazi ngiyahlabelela ngizofika ngihlabele bayangazi ngiyashumayela ngizofika ngishumayele kodwa umnikazi weplan akasekho. Ngimile ngasemnyango ngiyanqonqoza uma umuntu engizwe uzovula umnyango ngingene bese ngidla naye. Ake simvumele simlahle umoya ngcwele simshiye umoya ngcwele sathi sihambela ngokwethu. Uthi noma ekhuluma ebusuku ethi vuka uthandaze mama uthi ngikhathele kade ngisebenza kanzima ulale ungamlaleli. Kodwa umbizo umngane wakho ethi fika nginephathi labami ushiya zonke izinto uye khona uye kumngane wakho you respect abantu more than the Holy Spirit. Simlahle. Let the Bible do not quench the Holy Spirit. Simcimile umoya ngcwele simcimile siyaba ngakwethu umuntu namhlanje uphumla ne-message yakho kodwa have this message. Holy Spirit ngena phakathi kwethu ake sivumele umoya ngcwele. Yazi uma sivumele umoya ngcwele asidingi nokutshelwa ngabantu ukuthi asenzeni kodwa uyasidirect uyasitshela umoya ngcwele because he is the teacher, he is the instructor, he is the master, he is the comforter. Because umoya ngcwele he is the human being ungumuntu. He can hear, he can listen, he can speak. Simshiye umoya ngcwele kodwa namhlanje ngimile ngasemnyango ngiyanqonqoza
ngimile ngasemnyango eGood Hope ngiyanqonqoza umuntu ezizwe lami uzovula umnyango bese ngiyangena bese ehla nami bese ngidla naye uthi umoya ongcwele ufuna amantombazane nomama nobaba abazohamba ngomoya ongcwele abangeke behambe ngendlela Hallelujah. Simshiye uMongcwele uyafuna ukungena kodwa siyamvalela uyafuna ukukhuluma kodwa siyamncima uyafuna ukusitshela izinto kodwa siyamncima kunalokho shana sisodwa ebandleni kunalokho sikhulumana kabi sisodwa mawufunda iBhayibheli in the book of Acts lithi iBhayibheli ngesikhathi kohle uMongcwele akekho wayinaka nokwakhe kodwa omunye wayinaka lomunye ngenxa ukuthi uMongcwele was among them kodwa thina manje akusekho ukunaka omunye nomunye but kune competition inside the house of the Lord there is too much competition akukho ukuthi ngizosiza my brother ngizosiza my sister we are competing with each other inside the house of the Lord that we don't have to compete we have to allow the Holy Spirit to move and operate it. I can see the competition. Like see says Louis. When look to see this hope when see your says colleague and gaga. Abantu bazokuthi siyakholwa kanti siphithi siyacompete sisodwa. This is not the place of competition. This is not the place. Compete singabazali sisodwa. Ubengu mayisenzo shona sithingi isikabhengu ubengu eshima kakhulu kodwa manje thina safuna uNkulunkulu asafuna uMongcwele kodwa sifuna intando yethu ngoba uMongcwele intando yethu hlula intando yethu hlula intando yethu into yenza ibandla lingakhuli ngenxa ukuthi they are operating ngokwe program they are being programmed nasengqondweni zabo they don't allow the operation of the Holy Ghost we are being programmed even no Satan usewasikhrema isithandaza ngalesikhathi sithi uwazoba scram even no Satan kanti akufanele momba ngoMongcwele the devil cannot cram you ngoba uzoyitshela ukuthi namhlanje uzovuka ubalise ngomsebenzi wakho ubalise ngezingane zakho kodwa uzokuthi khuraba khonda maso honda rikathala basotha masiya aqake uSathane ukuthi bengithi ngimbambile nje unathi bengithi ngimbambile kanti awuhambi ngeprogram awuprogrammiwe but uhamba ngomoya. Help us, Holy Spirit. Simshiyepi uMongcwele. Uyazi mase khona noMongcwele ngaphakathi kwethu kuzophela ukuthi kusikhuza njalo sikhuza abantu abasho ukuthi bayaganga beza ukuthi mayisefikile yena mayisefikile uthi ulifundisa ukugcina konke. Thina sifuna ukwenza nomsebenzi okufanele ngabe ngizo uMongcwele ngenxa ukuthi simkhike out wahlala ngaphandle kodwa uthi namhlanje ngimile eminyango ngiyanqonqosa ake simvulele enze umsebenzi engene ngaphakathi uma sikhonza singakhonzi sodwa ngoba uma sikhonza sodwa siphuma sinjalo abagula baphuma begula abanezono baphuma nezono nama devil nice ngoba ke kumnikazi wenkonzo kodwa make savula umnyango sathi Holy Spirit come inside he will come inside and he will search abantu asathi even namadimoni akhona phakathi kwethu angene emzimbeni yethu adla isifo eyikhona phakathi kwethu hayi basalwane
hayi base simvalelelene umoya ongcwele simshele ngaphandle siyakhonza ngaphakathi siyabusiseka ngaphakathi kodwa ume ngaphandle uyanokha eminyango uthi ngivuleleni enhlizweni zenu kwenzenjani wagcina nini ukuzwa iphimbo lakhe ukhuluma nawe wagcina nini ukumuzwa ethi my son do this wagcina nini ukumuzwa ekhuluma ngayo uthi ungakwenzi lokho namhlanje wagcina nini umuzwa ekhuluma nawe ethi thandazela ubaba ubani thandazela umama ubani wagcina nini ukumuzwa ekhuluma nawe ufonephi why izinto esasizwa ngaze eBhayibhelini zenzeka sizwa uMoses kuthiwa babenza bekhipha amanzi edwaleni sizwa abantu kuthiwa babevuka abafile why singasakuboni Peter kulithi iBhayibheli babevele bedlule uma isithundi sika Peter sidlule kumuntu ogulayo wayevele ephulukise ngambeka ngezandla kodwa ekudlule isithunzi what happened to the church kwenzakalene ebandleni babetho Peter wayevele ethatha iduku belibeka kumuntu ogulayo vele ephulukise kwenzenjani emabandleni uNkulunkulu sithi sizokhonza yena kodwa akekho phakathi kwethu nabathi bayamusa bayayifakela basenzela umongcwele wabo amadlingozi akezwakale simvalele I entertain umuntu le noma sithi ukhona siyayifakela manje becabanga insisi zabo bese beyikhalisa ngoba kuyabonakala into ayisekho ayisatholakala bayayizamela bayasenzisa abanye baya-actor kunama-actors mawubuka igeneration ubona uGaddafi engathi uyagula nto akaguli uya-actor kwigeneration ukuzala umuntu uqapha ukuthi ushonile akashonile uya-actor ebandleni kukhula ama-actor baya-actor abantu abayiphili into wayethi u-MJ indoda ithi ebandleni kufuneka abantu abazophila ivangeli le-radio ngoba kwi-radio uyayenza into wathi kunabantu kakhulu abaphila ivangeli le-radio bayikhuluma kakhulu into kodwa sibaboni beyenza mose eredweni mawukhuluma ngiyakutshela ngoJacob Zuma ngibe nginoyile ikhanda lami ngoba ungibona ngikhuluma noma kanjani ngiyafika nje ngigqoka isikhindi ngikhuluma eredweni ngoba ungibona nginankinga kodwa kwi-TV kumele masitshela ngento siyibone mawukhuluma ngomuntu sikubone egqoke kanjalo mawubethi baphuza ujuice usubona kodwa manje abantu baya-actor kunevangeli leseredio bayakhuluma kodwa bahambi abayenzi into bayisho kakhulu bethi sindisiwe ngintombi into uzosiza ukuba intombi into kwakho uma ivangeli ungaliphili sigcwele intombi yasemhlangeni I'm not against kuba intombi into but musfa yabona umuntu ofakaza empty engenalutho uzositshela ukuthi uyintombi into nginsizwa nsi sigcwele insizwa nsi sigcwele intombi into emhlangeni ayina just kodwa siyintombi into umuntu intombi into lona ngesona intombi into uthakenze njani mina ngisona intombi into ngenze njani ngisizakala ephi ngoba wena intombi into hambe emhlangene uyitshela ukuthi ungangezwela kumuntu uthi intombi into sifuna uNkulunkulu la hayi bazalwane sikhona phela ngaphandle intombi into engakholwa ngiyamthanda uJesu insizwa nsi noma ngihamba ukuthi nsi wow manaka